le plasma sa khanin life processes kan soi fi to kan taksa thil thleng song thil nung ten nun na kan lo nei the na poi mo em te kan soi to chung chu amal te in ain to tin enge chong kai na in tin nge nan tho dan ti te kha kan soi fi do na ne kan soi pho to ang khan science subject ani wang shrim ni lovin tu na kan soi fi tur ho te hi a mishing kan nia kan dam chuan kan taksa thil thleng te an nia heng hi kan hriat ngei tur thil zo along ta ne enge mishing kan the nan atana poimo mai te ama sapera chuanin nutrition kan sei don ani mishing te ni lovin mishing te mai ni lovin thil nu zong tan kan sei don ani nutrition thil nu zong hian kan chet vel nan le kan thil tin engkim tan hian chakna energy kan mo renga chu chakna chu ele in chi sang atang hian kan la lu theya chu chung hote chu chacha nutrients kan ti te khan lo ni ta kan but lai po hian chu chakna chu kan mo renga ni he ani mo kan chengai mong si lo ai lo ti po ni mai thei ni ama se kan taksa lo ni theina chan chu thi kan soi ta kan kham thil te tak te cell kan ti ina in hlom khomina asiam ani ta chung cell te chun tik lai pon nan thok renga an na thoi roin ang vek lo thunga om na mun a zir ten chu wangin chemi alo yom lai po khan I cell te chu an boy mema nan tho the nan motorin petrol ma mo ang che hianin chakna energy kha an ma mo renga ni chu chakna chu khoi tring yan mu thin kan ti chuan cho tha kan ei lo chang te hian lo ni ta ni omzia chuanin kan mu mai kan om mai emo kan in ti lai po hian energy chakna kan ma mo renga kan ma mo reng chan chu kan taksa pum pui anga chut ni lovin cell te zo kan chu chut khan eng tik lai pon nan thok renga an mu hil ve ngai si lawa chu wangin ele in tha he cho tha kha kan ma mo renga ni chuanin chumi chaw kan ei lua kan taksai na lo thial soma mo tu cell tin te hne na a in sem dar le a chu nutrition kam ti chu alo ni ta ni andot le a chuan functions of nutrients enge cho tha kan ti te enge nan tho kan soi ta kan khan cho tha kan ei lu te wang kha hian kan thang lian theya kan traffic anga kan taksa te lo in siam puitling tol tuala kan soi tong khan chakna in siam na na poimo ma chakna energy kan ti kha adol le chuan taksa na do tu alo in siam the nan te achangkaya cell chia le upato te siam that nan te achangka ani adol le chuan mode of nutrition kan na soi fi le nga hi ros ku ngania ros par hi amoy ma chati lain kan khoi no chi ni me la wa ling alo nei lo maya hi mitam tak chuanin mangaina soi fi nan ten nan chen kha kan shavek ome thil moi tak ni chi ma se thin lung tin an thei si te khin nan ten nan chen kha mo ros par hi ma se chu kan soi tu man ni la wanga he nim hi in lo chul ve ngayam cho abar puk kan sengai lo hostela sa me tlaya a nga lel la kan selo wanga chuti line chakna energy siam turin cho an mo ve renga chu an taksa mun song a khan in sem dar angai ve reng tho boka chu thil chu a thleng reng boka engtin ngen thele tekina kan soi fiang thil nung chi sang te hi cho kan lak lu dan in ang lo hlom ma mihring te chon kan ka tang in tian kan bar lut mai ta kan ei ta abang zon kan taksa in ati som te mun song in pek dar te part sang khan an ti tur khan lo te mai ta chen khata chuan in hei peng phelep kan ti te chuan in pangpar zu an dot mai ta amazon khel ka ra te chuan peng phelep chen khate pe chu satel mit tui te kha cho nutrition atan an mang thin at mit tui an dot thin ti te lo nia chuan in chu tian chuan nim te chpo an om mai chung khan in an om mai chung khan chon siama asan pa va zon boy ngai mi lo khan tian chuan kan cho e dan song I ain ang lo ya chu I mode of nutrition kan ti kan enge niang kan taksai na mo kan lan lo dan chi song kha kan soi don ta ni thil nung ten cho thil nung kan ti hian living organisms ti khalo hretai lam mihring chau kan lo ram sa chau ni lawa he ta nim te thingkung te plants shrim zong te baka he ta microorganisms kan ti mai mit long kan mu thelo bacteria te virus te kha zong kha kan soi na lo ni ta sala thil nung ten cho kan ei dan hi hlom lian tak panin kan chen theyanga chung te chu
autotrophic nutrition kan tia le heterotrophic mode of nutrition kan ti te kha alo ni ta ni autotrophic mode of nutrition le heterotrophic mode hi tum par tan chuanin kan du to mai to don ania kan soi rei to lowang I enge autotrophic nutrition chelo ni tang le auto ti chu ma ni le ma ni ma ama le ama ti nan ta maya trof kan ti chun nutrition soi na khalo ni le ta ani chuan autotrophic mode of nutrition kan ti chuan ma ni le ma ni a cho or energy source chakna mu theina cho kan ti mai chu khami ma ni le ma ni in siam thei ma ni le ma ni in siam chi hoina enge ne an siam dana kha ti taila autotrophic mode of nutrition chu lo ni ta ni autotrophic mode kan ti chuan ma ni le ma ni chu in siam chop thei kan ti to kha zia chu mi hring te le ram sa then khat anga cho eya taksa lak lu chop ngai velawin mai khan an taksa chunga khanin cho ha in siam cha ti na ni chu anu bom tro mi hring te chu tiang chu han ni ve taila real tram to lowanga thil eina tur tuak re renga sum voi pui po ngai lowanga kan khovel te po hi anom pa phian mai the ani ma se chu pathian in siam dan ani lowa ke ni chu ke mania in ei chop thei turin kan taksa part sang te po chang kang tak that tak ka siam kan ni a thai te ve thun chu an mai pan siam thei lo chu kan che son ve thei si lowa tero an sel ten chaknan mamo kha chu ei lu ngai lovin nisa sunlight lo chin che taila nisa ni zung te po te taila sunlight a oma carbon dioxide a oma tui a om to phot chuanin cho kha anin siam the ani ma se heng kan soi hi nim hring ni ma po a hring lai a chau khanin ain siam the ani katinge a hring lai a khan chlorophyll kan ti ta na kina ai chiang so kan soi fianga chlorophyll pigment a oma chu chlorophyll oma wang chau chuan photosynthesis kan tia an mania chon in siam the na process a kha mo chu lo thlen thei pha ta ni mihring te ramsa te le thil nung danga chuan khati kan nei vel ho wangin ke mani kan in siam ve thei lo ani adut le enge heterotrophic mode of nutrition chulo ni ve ta ang autotrophic mode of nutrition opposite che khani mai ta autotrophic mode of nutrition manga cho in siam reng kha autotroph kan ti thina zia chuan nim hring te reng autotroph an ni ti na ni chuan heterotrophic mode of nutrition kan ti ve thun chuanin thil nung mania cho in siam chop ve thei lo mun danga changa an ei tur an va zon ngai an va lak chop ngai an mani ka an bar chop ngai an taksa chunga an thun chop ngai khatiang chi ho reng kha heterotrophic mode of nutrition kan ti a khatiang manga thil ei chen ho kha heterotroph kan ti ve thung ani entirna chuan ramsa te hei mihring te po animals category noi ramsa noi om kan ni a ramsa zong kha chu kan ni mai a nim hring lo zong de tho kha chu hemi heterotrophy kan ni a heterotrophic mode of nutrition mang hian cho chakna kan in siam thin ani chuan heterotrophic nutrition kan mode of nutrition noi a ro hianin lom lia a then le theianga chuna chu holozoic nutrition om theia saprophytic nutrition om theia parasitic nutrition om le theia mutualistic nutrition om le theia heng te hi amal te in lo soi fel le don taila holozoic nutrition ama